Da upišem gimnaziju ili neku stručnu školu. Kako ne znaš? Ima vremena. Ne mogu sad o tome da mislim. Neću da razmišljam o tome. A kako možeš da ne znaš? Ja sam u tvojim godinama znala šta hoću. Ako sad pogrešiš, ceo život ćeš se kajati. Napusti društvo, misli na svoju budućnost. Nisam znao. Kako ti je sve jedno? Neću da razmišljam o tome. Šta da radim ako moji budu protiv toga? Dobro razmisli. Samo neka prođe. Pusti društvo. Kako možeš da ne znaš? Kako da se odluči? Aj ne smaraj. Ko bi rekao da sam na početku 8. bila tako sigurna šta ću pisati? Kako prolazi polugodište, sve manje je tako. Ponekad menjam odluke i to na nedeljnom nivou. Ali Mila kaže da je njoj bilo isto. Zavisi od toga sa kim si razgovarao te nedelje, šta kažu tvoji u školi, kod kuće. A za one baš neodlučne zna se. Gimnazija je izbor koji te može odvesti na pravi put. Naša gimnazija je jedna od 3 najstarije gimnazije u Srbiji. Evo, ove školske godine, a sledeće kalendarske 2019. Ova naša gimnazija slavi 210 godišnjicu svog postojanja. Naša škola pruža, znači, trenutno 2 odeljenja društveno-jezičkog smera, 2 odeljenja opšteg tipa i 2 odeljenja prirodno-matematičkog smera. Tako da deca koja otprilike nisu sigurna kakve planove imaju dalje za neki životni poziv, svakako je mesto za upis ili za izbor naša gimnazija. Dvoumila sam se mnogo između medicinske i gimnazije i nekako gledala šta mi se više isplati što se tiče fakulteta, gde ću dobiti šire znanje i preko čega će mi biti lakše da upišem. I onda sam odlučila kad sam upisala gimnaziju da se ponovo prijavim za iste seminare u Petnici i ponovo sam u prvoj godini bila na seminarima biomedicine i nastavljam i dalje da idem u tom smeru, to mi je za sada smer interesovanja, tako da vidjet ćemo šta će biti. U Vršcu je vrlo razvijen i ta sportska kultura, dosta dece trenira i uvek je tu negde rezerva kako će se oni snaći, kako će te svoje obaveze prema sportu i prema treninzima ispratiti. Zaista se trudimo da izađemo maksimalno u susret učenicima koji imaju takve potrebe i to neki i rezultati u sportskim takmičenjima naših učenika zaista svedoče. Bavim se plivanjem 9 godina. Neki kao moji najveći uspesi su što sam 2016. ušao u reprezentaciju, tada sam bio prvak države na 100 kraul. Također sam te godine bio za reprezentaciju Vojvodine, ove godine sam ponovo išao za reprezentaciju Vojvodine u Podgoricu i tamo sam postigao dosta dobre rezultate. Također na državnom ove godine sam uzeo 3 bronze i ja se nadam da ću upisati FTN, po mogućnosti računarstvo i automatika, sad vidjet ćemo. Može sve da se uskladi, i sport i škola? Pa sve se može kad se hoće, što bi se reklo. Naša škola je 3. godinu već u tom programu AFS Interkultura. Saradnja ove godine je bila ostvarena sa italijanskim gradom Labonegro. Naši učenici su bili u maju mesecu u jednom 10-dnevnom posetu tom gradiću. Izuzetno su se fino snašli, upoznali sa svojim vršnjacima. Mislim da su te razmjene jako važne za mlade osobe zato što dolazimo u kontakt sa drugim kulturama, drugim ljudima i također upoznali smo prijatelje sa kojima ćemo se družiti, ja mislim, do kraja života. Da li ste bili smešteni u porodicama? Da, svako je imao svoju porodicu, svoju novu braću, nove sestre, nove roditelje, tako da je to bilo jako zanimljivo. Htjela sam da upišem jedno posle srednje škole, ali sam onda shvatila da u stvari to ne želim, pa sam videla da mi u stvari gimnazija onako univerzalna, tako da mogu, ako se predomislim, da mogu da upišem nešto drugo.
Naši učenici, to je isto negde bitno naglasiti, imaju veliku prohodnost na upisu na fakultete, uglavnom željene fakultete, velikom procentu oni upisuju to fakultete na budžet, tako da je to zaista nešto što vredi znati prilikom opredeljivanja smaka u našu školu. Ja sam društveni smer, nastavit ću u tom pravcu, upisat ću nemački jezik na Filozofskom fakultetu. I sad ideš na kontrolne, tako? Sad idem na kontrolne, ali iz engleskog. Srećno. Hvala, hvala. Prošli put sam Mili obećala da će preći bar onaj osnovni nivo iz matematike. Zna ona da mi je to slaba tačka. Kakva je sama pametnica. Kaže, ako radiš kod kuće, manje ćemo morati da se time bavimo kad se vidimo. Eto prostora za šetnju. Možda neki dobar film? Pa nije smak sveta ako sam maturant, zar ne? Petar je ispitivao fizička svojstva nepoznate supstance. Preneo je 3 kapi uzorka supstance u čašu punu vode. Kapi nepoznate supstance su se spojile u veću žutu mrlju i ostale na površini vode. U svojoj svesci Petar je zapisao da je supstanca žuta, tečnog agregatnog stanja i da ima manju gustinu od vode. Koje svojstvo nepoznate supstance je na osnovu ovog ogleda još mogao da navede? Tačan odgovor, supstanca se ne rastvara u vodi. Fizička svojstva su svojstva koje mogu da se opaze čulima i svojstva koja mogu da se izmere instrumentima. Tu spadaju boja, agregatno stanje, miris, ukus, rastvorljivost u vodi, temperatura topljenja, temperatura ključanja, gustina, težina, provodljivost i tako dalje. Petar je od fizičkih svojstava izdvojio agregatno stanje, boju i gustinu. Pitamo se šta je to još Petar mogao da izdvoji od ovih fizičkih osobina. Petar je mogao da izdvoji da se supstanca ne rastvara u vodi. Zaokruži slovo ispred rečenice u kojoj je padežni oblik pravilno upotrebljen. Otac mog druga vozi biciklu. Njegova kraljica napala je mog topa. Posjetili smo spomenik neznanog junaka. Radni dan se radi po 8 sati. Tačan odgovor, njegova kraljica napala je mog topa. Ovakvi zadaci vrlo često podrazumijevaju toliko široko znanje da zapravo možda ne govorimo o prikazivanju pravog vašeg znanja, nego govorimo o veštini rešavanja testovskih zadataka. Rešavanje zadatka zapravo se svodi na jednu igru eliminacije, promišljanja, prisećanja različitih pravila koja ste učili iz gramatike, iz pravopisa, ima tu i jezičke kulture. U tom smislu, recimo, ajde prvo da pogledamo primer otac mog druga vozi biciklu. Dakle, ovdje se radi o jednom lokalizmu, jednom dijalekatskom obliku reči, koji verujem da ste odmah na prvi pogled odbacili kao netačan. Radni dan se radi po 8 sati. Možemo da kažemo radni dan traje 8 sati ili radnim danom se radi 8 sati. Tako da i taj primjer možemo eliminisati. Ostaje nam dakle još samo 2. Posjetili smo spomenik neznanog junaka. Ovdje imamo jednu problem sa takozvanom kongruencijom ili slaganjem rečeničnih članova. Kada biste vidjeli da je neki spomenik napravljen, sigurno biste postavili pitanje kome je ovaj spomenik napravljen. Otuda pravilno bi bilo reći spomenik neznanom junaku, a ne spomenik neznanog junaka, jer to upućuje da je to njegov vlastiti, njegov spomenik. I šta smo u stvari uradili? Sveli smo od 4 odgovora, došli smo do tačnog odgovora, a da pritom možda nismo znali da je on tačan. I zaista kad pogledate, njegova kraljica napala je mog topa, rečenica zvuči pravilno. Šta najviše utiče na malu gustinu naseljenosti u unutrašnjim delovima Australije? Neprohodne planine, pustinjska klima, guste tropske šume, česta seizmička aktivnost. Tačan odgovor, pustinjska klima.
Australija je najređe naseljeni kontinent sa prosječnom gustinom naseljenosti od 4,3 stanovnika po kilometru kvadratnom i dosta neravnomernim rasporedom stanovništva. Najgušće je naseljen prostor Australije od Brisbanea do Adelaida, jer taj deo u principu i karakteriše privredna razvijenost, ali i prijatna klima. Nešto gušću naseljenost ima jugozapadni deo kontinenta, odnosno okolina grada Perta. Kada je u pitanju unutrašnjost kontinenta, s obzirom na to da u unutrašnjosti vlada pustinjska klima, ovaj deo je dosta retko naseljen. U prosjeku jedan stanovnik živi na 25 km kvadratnih. Ako uzmemo u obzir karakteristike pustinjske klime, odnosno činjenicu koliko je ona nepristupačna za život, onda je jasno zašto je ovaj deo kontinenta tako retko naseljen. I upravo pustinjska klima u unutrašnjosti je doprinijela da Australija nema tipičnih seoskih naselja, što znači da je onda unutrašnjost ispunjena nekim rudarskim naseljima, farmama ili naseljima u kojima žive aboriđini. I s obzirom na to da nema seoskih naselja, farmeri, odnosno ljudi koji žive u unutrašnjosti kontinenta, između sebe komuniciraju uz pomoć radio veze i na taj način je, odnosno na sličan način je organizovan i zdravstveni sistem i obrazovni sistem u unutrašnjosti Australije. Nije mi jasno kako sam bilo mogu da se koncentrišem i da učim po 2 sata bez pauze. A sa mojima i škole i najmanja glupost nam odvuče pažnju. Da li je uopšte dobro učiti u društvu? Ja lično imam bar 5 metoda za učenje. U društvu, dok slušam muziku, ležim, visim sa kreveta, ljuljam se na stolici i padam sa stolice. I da, tome slično. Dobra organizacija vremena je već negde 50% urađenog posla, a to znači da u toku dana odvojimo vreme za sastanak sa knjigom. Ono što je jako važno, to je da odredimo mesto za učenje, da to bude za stolom, zato što ono održava prosto budnost. Zatim da vodimo računa, da pravimo pauze. Pauza negde služi da naš mozak to sve što smo usvojili poveže sa onim prethodnim znanjima, da nekako to sve sortira, tako da je preporučljivo da učimo nekih pola sata, 45 minuta i onda sebe da počastimo jednom dobrom pauzom. Treba da vodimo računa o tome da smo odmorni dok učimo, da prvo učimo gradivo koje je možda teže ili zahtevnije, pa tek onda gradivo koje je jednostavnije i da vodimo računa o tome da prilikom učenja prvo usvajamo dakle i to teže gradivo, ali da nikad ne učimo predmete koji su slični, zato što to isto može da bude dosta naporno i zahtevno za nas. Obično učim kod kuće sama i u tišini, volim da bude tišina oko mene, ne volim uz muziku da učim i ne znam, svi me pitaju zašto tako dobra ocena imam i kako uspevam, ali meni jednostavno kad pročitam možda 2 puta meni uđe u glavu i ne znam kako to da objasnim, tako kad me neko pita. Treba samo da se radi, treba da kad odrađujemo lekciju u školi, stvar je u tome da posle, kad dođemo kući, samo sednemo i čitamo tu lekciju. Posle svake lekcije ne treba učiti kampanjski. Ono što ja radim jeste da ugasim mobilni telefon za vreme učenja i onda kada pravim pauzu možda pogledam mobilni telefon i to je to. Ako ja mislim da nešto mi teško ide, da nešto ne mogu da savladam, da mi je to jako naporno, ja zapravo negde sebi postavljam limit i kada sednem da učim, onda mi ili lutaju misli ili ne mogu da se skoncentrišem, tako da je zapravo tu negde i ključ da i pored toga što mi za nešto treba i više vremena i više uloženog truda, u stvari da mislim da i to, iako je teško za mene, ja to mogu da savladam. Ali nije istina da ne možemo da savladamo gradivo koje smatramo da je teško, možemo, samo nam zapravo treba mnogo više uloženog napora i da prihvatimo da učenje nije uvek prijatno i da to ne mora biti. Iščitam prvo lekciju da mi sve bude jasnije i onda nakon toga prelazim na učenje. I po pasus, tako mi je najlakše. Jel učiš uz muziku i nekad u društvu?
Pa, retko učim u društvu, a ne volim da učim uz muziku, gubim koncentraciju, lakše mi je da učim u tišini. Uglavnom izvučem teze, prvo ono što je najbitnije i podvučem to u knjizi, a ostalo pročitam čisto da znam i slično. Pa ja obično učim u tišini, muzika me često ometa i gubim koncentraciju ako je muzika tu i retko kad u društvu se to pretvori u nešto drugo, nije to onda više učenje. Podvlačim bojama. Što je najbitnije podvlačim crveno, manje bitno narandžasto, a manje od toga bitno je plava, a najmanje je roza. Preporučljivo jeste da se posle škole nauči ono što smo učili baš tog dana u školi, dakle to novo, a ovo što je za sutra da ponovimo. Time u stvari štedimo vreme, a naravno onda imamo i više vremena za neke aktivnosti koje su nam prijatnije, da tako kažem.